zabeležite da se zdravstveni prosvetni radnici ne slažu sa ovom sramnom, politički motivisanom i neosnovanom odlukom da se čelnicima zdravstvenih i obrazovnih institucija odredi pritvor do 30 dana za nešto što je apsolutno deo radnog prava, a ne bilo kakvo krivično delo. Ovo je pritisak na zdravstveni i obrazovni sistem, a samim tim ako znate da su to stubovi na kojima počiva srpski narod na prostoru Kosova i Metohije, to je pritisak na svakog Srbina. Ovde sam i kao neko ko je deo Srpske liste, ali i kao prijatelj i Brace, i Mirjane, i Saše, ali i Nebojše, Ljubiše i svih ostalih neosnovano uhapšenih ljudi, da ponovim da je ovo politički motivisano, da su to ljudi koji su časni, koji su lečili, obrazovali i pomagali srpskom narodu, ali i svima drugima, i kao što ste mogli da vidite čak i u toku trajanja protesta, pružaju usluge svima, bez obzira na nacionalnost, apsolutno profesionalno i odgovorno. Koliko sam mogu da čujem od svih ovih ljudi, ali i ljudi u drugim institucijama, ovi protesti će se nastaviti, pre svega kako bi pružili podršku našim neosnovano uhapšenim ljudima, ali i ovim ljudima koji danas u ovim teškim uslovima nastavljaju da rade u korist ovog naroda. Dakle, samo da znaju svi oni koji su želeli, pre svega režim Aljbina Kurtija, ali i poslušnika Rašića, ako su mislili da će da uplaše ove ljude, da će oni prestati da rade, da leče i obrazuju ove ljude na ovim prostorima, grdno se varaju. Koliko mogu da podelim sa vama, u ovom trenutku se održavaju sastanci i u drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na celoj teritoriji Kosova i Metohije i oni pružaju podršku i pružaće podršku sve dok se svi naši neosnovano uhapšeni ne nađu na slobodu. Imali smo sastanke sa međunarodnim predstavnicima i odavde želim da ponovim još jednom, potrebno je da se ljudi odmah puste da se brane sa slobode, neka se postupak nastavi jer će oni dokazati svoju nevinost, kao što je nijesu, jer su to časni Srbi i u pritvoru se nalaze isključivo zato što su Srbi i zato što su deo srpskog obrazovnog i zdravstvenog sistema. Oni drugi koji su targetirali ove ljude i koji su želeli po svaku cenu da napadnu zdravstveni i obrazovni sistem, neka im služi na čast i samim tim što su to uradili pokazali su samo da služe interesima Prištine, a ne srpskog naroda. Dakle, ovo je politički motivisan progon čelnih ljudi, časnih, poštenih domaćina i Srpkinja koji nisu sagli glavu i nisu želeli da služe Aljbinu Kurtiju. Toliko, hvala vam puno. Danas ste se zahvalili novinarima, juče ste prozivali neke novinare. Na koga ste mislili danas, odnosno mislite danas na koga juče? Kao što sam mislio juče, tako mislim i danas. Mislim na sve one kvazi novinare koji su iskoristili ovu situaciju da se stave u službu onih koji rade sve da napadnu srpsko zdravstvo, srpsku prosvetu. I svako od vas i nas dobro zna ko su ti ljudi. Jer oni koji su organizovali medijske predstave to nisu učinili kada su hapšeni ljudi bez ikakvog osnova i osuđeni za ratne zločine. Oni nisu učinili ništa da stanu u zaštitu ovih časnih ljudi. Oni su svojim delovanjem politizovali ceo ovaj proces i samim tim nešto što je deo radnog prava, kao što rekao, disciplinske odgovornosti zaposlenih podigli na neki viši nivo. Zamislite situaciju kako je moguće da više desetina Srba ostane bez primanja zato što su bili deo procesa integracije, samo zato što su odbili da rade u Glogovcu, Kačaniku i drugim mestima. Tada nije bilo nikakvih debata. Da li ti Srbi ne zaslužuju zaštitu i podršku? Da li ti Srbi ne treba da se čuju? I kako je moguće da organizujete neke takve događaje, a da ne pozovete drugu stranu? Da ona iznese svoje argumente? Da li su prostor? Pa ti koji su to organizovali. 13 godina se bavim politikom i nikada nisam prozivao nikoga imenom. Sada moramo neke stvari da kažemo i da napravimo jasne. Zato što oni koji se predstavljaju kao kvazi novinari, znate, i 90. godina su ovi ljudi u belim mantirima morali da se bore sa nadrilekarima i da čuvaju svoju profesiju, tako i vi, verujem da ćete da se trudite, kao što se trudite danas ovog izveštavanja, da prenesete da ovih 7 ljudi i 7 srpskih porodica danas pati samo zato što je neko odlučio da bude alat u rukama režima u Prištini protiv srpskog naroda. I mislim da sam bio dovoljno jasan. Hvala vam na pitanju.